KNSS Lady Keane College harangkat kajingan terelang bat The Ultimate Legend Bikers Association Tulba Sorangkham Unit bat ke Sorangkham Presbyterian Youth Development Committee SPYDC jong kajingan sing samla balang Presbyterian Sorangkham kala rakhi ke World Environment Day arjar arpasau da ke bepelong ke awareness program halor ka phang jong ka World Environment Day arjar arpasau ka land restoration, desertification and drought resilience. But hadin katala penbot da ka bike rally but kajingat kejat da ki kena school jeng school upper primary but secondary school ki bada nasional Sorangkham ha ka balara da ki poster ki baki kena ki la drohi halor ka theme jong ka World Environment Day mentau snem ban pensau thok pai ba halor ka jingdon kam man sumar sukheri ka me mariang na ka benta ka bha ka miat jongi hi ki briu ki ba im haka hadin katala yo ek jing thung ding ha ka wain ki jaka ka bada nasional Sorangkham bat sami ki ding shi ki khna school bekin thung bat sumari ki ha kini ka program lai don lang principal ka Lady Keane College Dr. DKB Mukim but the resource person Mr. M Langste Mr. Kirshan Lang Nongbri President ka Tulba Sorangkham Unit ha ka jo ka por badeiru program officer jong ka NSS Unit Lady Keane College lapnya ya ka program do Mr. Dates Kem Dakhar Chairman ka SPYDC Kumbashis par pungut ki khna school ki lawan bane shimenta kani ka program malayo ek jingkran aimen sim no principal ka Lady Keane College ban penchlori ki khna kumno ban sumaria kame maria but it's rather essential for every citizen of this planet to be mindful of our mother earth kamde ya tamba ini dan mentah ni, dari cing sukian we ni, ini ban sukian ini program atau benda rasmi. Bahkan dari ban syukur dan mentah rasmi, hamal rasmi cing we ikut kita senang hau ni mentah ki seng kembal penbet akan rasmi, kat peminangnya buan kanang bah, ni teri itu rekam kau bisa nombri, dia akan kasihkan katim Habarok may patay nagpunta ka World Environment Day kaday land restoration, desertification and drought resilience. Hani rahalunta kaway restoration kacing panpahapat, cing berbahapan bat kaway resilience. Resilience mo kacing la pan kikim kiklibiang hadir di kebaban ini. Kaway gini kacing yuak biang ini jika yang juga ya kalau masih aku biang bangsa mengerak minrem insya Allah aku ni berbenen barit adu kata pak tujuh penginjau ke resilience ni kecing ke empat kecing lak pan ke biang nak kecing long rishiam certification bat nak kecing terkom boro tiap lo kiding tiap lo kimara tiap lo kikian di bulan nak kendawru nei ke kendawru kaya kamla suban pergi migi slide sentiu iso boro tingi dan kamu stoi gini kaya kita ada desertification te ni kau kaya ba ai gini bagan jam baga kamaran ka ba khoi ka internet ka ba koi ka ba khya ya healthy land how does it turn into a desert kumno ka kala shaka risha ni gari terkham ceka terkham tingi nyepel kita ma kenya te no ni kam fi ba ni kau agak dikata climate change bagi yo semua man kapor menta kipole atrai hagi kubor hagi news social media yo semua mana kita climate change dan ki bangai ndai na pingai ni pemet kadan hi pada gaji kata pi dai pi gajing slai hari kasih jungi menta kumno kolong da pi pa ini kisna malada batu yo ba menta snam kolong kumno ka khamjur su menta ni pe ka Riyadh kemudian United Arab Emirates ini stesa neng Asia hang tu ketika Riyadh kabam sudan tang sulap boduna andre mental slam ke flood tu ke belima kumna ka flood ke slai deh kata ada kowe climate change ke jing shit kemarin ke jing jur sulap ke jing kriat ke belalong syak papalat kini boro de gemar ba mengihi kibreu ila penjular kemarin okay Sesuatu yang kata, tega, kiwi kita ambil pilih yang tay deforestation.
Kayak kata, menurut lah apa itu kata deforestation. Kena hamret, belum itu, menurut lah tip dia kan. Kata orang lah, ya rap lah punya. Kemudian deforestation. Orang Kristian kasih rum lelai. Kemudian Ladafi, pam nak yaki, gede besar. Nih, boleh kita pam gede besar. Boleh kita pam kita gede besar. Apa kita boleh macam ayam, macam jingtung, nih, macam surau, nih kita berdoa deforestation kemudian jing on lebar ini gede, tiba gede. Kantam giding so ke badan hana tu baca kah berpisah leh, kita gede, ni tang bagi penbahaya kemarin kita pangat dengan lagi penbahaya khandawru, ni kata siap semua nah ada apa, kejentung gede, kemudian ya penkuat je kemarin, ni penbahaya khandaw, ke khandaw bagi kejengem tu, hantu khandaw, kidan ki kenyang ki bagi orang lektin perang, ki makro biome. Macroarthropods kiba pida dan kam shisha kum kiwi ki mata ki beetles ki berit pefimla ni de khmadru kita ki dan kam but kita boro ki dan kam gini gideng ke kelam gini gideng kita kenyap lada kita ki marat boro dia ke khendau ke kala terkom ke kala desert ke poilom desertification mo Tegarau, entah sini di tungding ni tang menpen itana de kemarin menpen ko je kale di tungding ru bang ikan khanya khndau. Mah, ini kita jong deng lai, ki bahaya kita, ki rong shi ki khndau, nei kalong kum ba fishem pi de khti ti shakhandau tu pi ba tu khndau ru khti, ki deng ki le omta, ki pen scam ru khndau. Ba dau scam tu khndau ru la ban bachi bon ha go Mo, boleh ni gini flooding, nama khandau gamna abadnya go flood le, selai le, nilai raga khandau mereka klan, ketu kau ada jur kanu slab kala banpat ini tu go mah. Musim-musim mesti kira harus ada pool tak ketelau. Titik kali opor. Sini apa bayu ni yang sini Nampak semua ni. Baik. Tahu. Cuma pasti. Ini tu berapa pasnya? Ini tu berapa pasnya? Ada istana. Oi. Mana di ting? Ini sekarang. Ini sih cuas imlek dah. Cuas imlek. Apa kah? Apa yang kah?